Srpskom kulturnom klubu pričamo, poštovani gledalci. Moj gost Ostoja Simentić, urednik sajta, formiran je u decembru, a zvanično osnovan 2007. godine u Novom Sadu. Dobro mi došli. Hvala vam, bolje vas našao. Eto, vi ste rekli da započeli smo 2006. u zimu, decembar mesec. Prvo zborno mesto Kafana Ribar u Dunavskoj ulici. I tu se rodila ideja. Ne, nije. To je jedno staro bojemsko mesto. Da. I rodila se ideja da pokušamo da radimo nešto slično Slobodanu Jovanoviću i njegovom Srpskom kulturnom klubu iz 1937. godine, koji su formirali tada vodeći srpski intelektualci u nameri da odgovore na ona pitanja koja je nametalo vreme i društvena situacija toga doba. A to su najviše bilo albanaško nasilje na Kosovu i Metohiji i pitanje Hrvatske Banovine, koja je trebalo da se tada osniva, značajno moglo da utiče na preraspodelu moći u našoj tadašnjoj državi. Slobodan Jovanović je kasnije u izgnanstvu napisao jedan esej o kulturnom obrascu u kom on pledira da se u našem narodu stvori jedan takav kulturni obrazac koji po njemu ne postoji i nije izgrađen. Jer recimo on kaže da našom politikom vladaju takozvani poluintelektualci. To su ljudi bez obzira na stručnu spremu koji uspeh shvataju merkantilno. Dakle, u onom njegovom najmaterijalnijem smislu. Koliko ste zgrabili, ne znam, novca, kukuruza, pšenice, sad ja karikiram naravno, a ne shvataju da se uspeh ceni onim doprinosom društvu koji ste vi dali. Mi smo pokušali sada da animiramo srpsku inteligenciju 21. veka, da ona izradi jedan savremen kulturni obrazac koji bi se baštinio na tradicionalnim vrednostima, ali bi naravno bio obogaćen i onim korpusom saznanja koji nam je donelo ovo naše doba. Dakle, naukom, znanjem, kulturom, pismenošću. U tom smislu organizovali smo niz predavanja, okruglih stolova, debata o najurgentnijim pitanjima ovoga društva, o kojima se inače ne govori. Naročito ne na medijima, što je velika šteta, jer se tako uskraćuje pravo ljudima da razmišljaju i za sebe donose odluke. Ukoliko se stanje društva preparira na medijima i kao nekakav instant proizvod gura narodu kroz šarene papiriće naših nacionalnih televizija, reality programe koji su zaista dno dna i usmereni su na to da one najniže voajerske porive koje ljudi bude, da se oni zadržavaju noću pred televizorom u nadi da će vidjeti parče golog mesa ili eventualno snošaj na televiziji, a ne razmišljaju zaista o problemima kojima su pregnantni njihovi životi, o nepravdama kojima su izloženi, o šikaniranju na poslu, o tome da se ministar može postati sa praznom radnom knjižicom, kako kaže kod Nušića Života Cvijović, pa šta je on rođen za razbojnika pa postao ministar. To znači 100 godina već postoji kod nas takva situacija. Tada su to radili naši pisci, čuveni realisti u svojim pripovetkama, pa Nušić u svojim dramama. I danas bi moglo da se rodi neki takav intelektualac, da je to prikaže na jedan zanimljiv, prijemčiv način, da se onda ta informacijono-medijska blokada nekako i probije. Kako mislite da probijete tu blokadu? Sami ste rekli 100 godina to datira. Da, pa jeste, traje to dugo, ali to nije nama opravdanje da ništa ne radimo. Ne mislim samo nama kao Srpskom kulturnom klubu, jer su naše snage male, ali u tom smislu se trudimo da koliko možemo damo, već svih ljudi, uopšte, naročito medija, naprimjer. Mediji to ne vole da čuju. Zbog toga što se naravno osjećaju onda krivima, jer i sami znaju da često podležu pritiscima od strane moćnih struktura, verovatno politike najviše, možda nekog biznisa, da se ćuti o onome o čemu bi u stvari trebalo da se govori, ali to nije pečat samo Srbije i našeg grada, opštine, pokrajine, već je to u stvari jedna opšta slika u čitavom društvu, čitavog sveta. Napisane su već i naučne studije i knjige koje o tome govore. O tome da se čitavom narodu serviraju stvari koje nisu zaista kultura. Stvari od kojih oni nemaju nikakve lične koristi, nikakvog dobra. Dakle, šta je svrha medija, umetnosti i svega toga da od njih mi budemo bolji kada konzumiramo njihove sadržaje? Kako vi možete biti bolji od toga što u nekoj emisiji raspravljate o tome da li je pevačica imala donji veš na nastupu ili nije imala? Gde neka manekenka letuje, gde je fudbaler ruča, u kom restoranu i sl. To uopšte nije značajna stvar. Moramo da govorimo o tome kakav je položaj ljudi u današnjim preduzećima, kakav je položaj trudnica, kako uopšte mislimo, da li postoji solidarnost na našim ulicama, da li je normalno da čovek padne u nesvest, leži na putu i ljudi preskaču preko njega. To su stvari kojima mi gubimo čovečnost.
To je kulturni obrazac koji bismo mi voljeli da današnja srpska inteligencija nekako izradi, pa pokušavamo da je u tom smislu animiramo. Jer vi ako pratite istoriju čovečanstva, možda je najilustrativniji primjer Starog Rima. On je nastao kao kraljevina, Romul Rem, Romul je čak ubio svoga brata. I onda na kraju te kraljevske epohe Tarkvin okoli uništava praktično državu, dolazi republika koja uspeva da promoviše vrlinu. Prvi rimski sinovi nisu ostajali u pozadini, nego su išli na najteža bojišta. Bila je čast boriti se za domovinu. A kasnije, kada je to sve došlo do svoje perverzije, kada su oni počeli da se odaju onim čuvenim orgijama i lakom životu, onda je rimska imperija nestala pod udarom varvara. Isto se to dešavalo i drugim civilizacijama. Cezar kaže, najveća vlast jeste i najmanja sloboda. Ako vi hoćete da vodite neku državu, vi ne možete onda da se odajete hedonizmu, da se provodite, putujete i da ugađate svojim čulima. Već vi morate stalno, to je praktično monaški život, morate da se žrtvujete. Ako hoćete da vodite, morate da služite. To je u hrišćanstvu jedan od postulata. Mi bismo voljeli da narod od dole izvrši pritisak na svoju elitu da se upravo tako ponaša i da se za vlast kandiduje, ne samo u politici, već i u kulturi, u ekonomiji, u bilo čemu, samo onda ukoliko je spremna da čini dobro za čitavu zajednicu, a ne samo za sebe. Gledalci mogu da posete vaš sajt, kolumne mogu da vam pišu, postoje i autorski članci. Pa da, sajt je nastao kao glasilo naše organizacije, ali ne u klasičnom smislu da ono treba da promoviše neke naše stavove, već da bude najslobodnije mesto na internetu gde može da se vodi rasprava o onim temama o kojima, kao što sam rekao, ne može da se vodi na drugim mestima. Ljudi mogu da nam šalju, naravno, svoje članke i to čine, već negde oko 300 autora do sada redovno objavljuje, manje ili više redovno na našem sajtu, koji postoji, mislim, 4 godine otprilike. Pa dnevno nas posjeti nekad 1000, nekad 2, nekad 10, nekad 15.000 ljudi, zavisno od toga koliko su im zanimljivi ti članci. I oni ne moraju da robuju nikakvim uređivačkim pravilima naše redakcije, ne moraju da prilagođavaju svoje mišljenje onom što očekuju da će se nama dopasti. Jedino što ne može to je da se kritikuje Srpska pravoslavna crkva, zbog toga što to onda dovodi do besmislenih rasprava o tome da li neko je heretik ili nije i slične stvari, nego mogu da pišu apsolutno o svemu o čemu oni žele. Tu se pojavljaju ljudi iz različitih političkih partija, različitih vladinih organizacija, obični ljudi koji se inače ne angažuju u drugim organizacijama, već eto jednostavno razmišljaju, blogeri, ljudi koji hoće nekad da napišu jedan svoj utisak, putopis, pesmu, prozu, bilo šta. Tako mi postičemo debatu u stvarima koje ne može se inače da razgovara, recimo, ne znam, o rodnom feminizmu, o vaspitavanju dece, o politici, o filozofiji, sociologiji, organizaciji društva, uopšte o bilo čemu onome što ljudi žele da iskažu. Prisutni ste i na društvenim mrežama? Jesmo, naravno, to je jedan sada normalan servis komuniciranja, kanal promocije, ako hoćete. Bez toga, valjda više nije ni zamislivo funkcionisati u javnom diskursu, tako da mi prihvatamo. Doneli ste mi 2 knjige. Jesam, da, to je na poklon. Ova knjiga ovde, ne znam da li će kamera moći to sada da prikaže, je nastala kao prva knjiga u ediciji Smislotražitelji, a izdavač je renomirani Prometej, novosadska izdavačka kuća nacionalnog značaja. I to je knjiga pripovedaka Marka Kovačevića, jednog našeg sunarodnika koji je otišao u daleku Aziju, tamo Singapur, Tajland, da traži poslovnu sreću. Međutim, on se okušao kao pripovedač i po mom skromnom mišljenju i po mišljenju recenzenata to je fantastično uradio. Te sve pripovetke imaju snažnu hrišćansku potku i jednu vrstu moralne propovedi. Ova druga? A ova druga knjiga je jako zanimljiva, mi je također promovišemo. Naravno, mi sve radimo hobistički, da ljudi ne bi mislili da želimo da ovoga živimo. Mi čak nemamo ni žiro račun, jer niti tražimo, niti dobijamo bilo kakve sredstva od bilo koga, zbog toga što hoćemo zadržimo nezavisnost i slobodu u radu. Dakle, sve radimo jer mislimo da to treba da se radi. Autor je Hrvoje Magazinović. Neko će se iznenaditi. Hrvoje zaista jeste Hrvat iz Splita. Čovjek će, ako da Bog, za 10 dana napuniti 102 godine. A u Srpski kulturni klub promoviše njegovu knjigu. To je moguće. Da, to je moguće. To je čovjek koji voli svakoga, pa naravno voli i Srbe. Bio oženjen jednom od naših sunarodnica. Sa 70 i nešto godina otišao u penziju zato što je do 40. godina služio komunistički zatvor u Mitrovici, čak i jedno vreme sa Đilasom zajedno.
Vrlo zanimljiva priča čoveka koji je iskreno želeo zajedničku državu, kasnije bio uhapšen od strane Ustaša, jedva pobegao, slično onoj priči iz da li Miris lipe na Balkanu ili slično, ali ovo zapravo se tako i dogodilo, pobegao nekako u Srbiju bez ličnih dokumenata, tamo pristupio ovome Srpskom dobrovoljačkom korpusu, kasnije izbegao i na prevaru domavljen u Jugoslaviji uhapšen, ali stalno zadržao hrišćanski pogled na svet, ljubav i nikada nije mrzeo čak ni svoje mučitelje. Iako je, eto, žena i on su teško postradali, ona više nije ni živa, čovek koji živi ljubav, eto i u 102. godini i dalje piše i dalje radi, pa je napisao tu knjigu memoarske proze koja je zaista inspirativna. Evo, koleginica koja je bila prethodno u studiju je govorila o motivaciji, značajnoj motivaciji za život. Ja mislim da svako ko ovo pročita ne može da ne bude dirnut. Pa mi nudimo ljudima da to pročitaju. Hvala lepo što ste bili moj gost. Hvala i vama. Prijatelji naše emisije